Hata silame juu ya pili yetu tumefuatilia vizuri muhaye ikaze wakoze subscribe kuri Onos TV nawe utarayikora uyu ni umwanya wawe mwiza wo kugira ngo uyikore ujye bana natwe mu makuru yacu ya buri munsi tukugezaho. Amakuru ngiye kukugezaho uyu munsi nayerekeranye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi. Mu minsi nk'ine cyangwa itatu ishize nibwo twabagejejeho amakuru avuga ku myigaragambyo iri kubera i Burayi yakorwaga n'abakongomani batuye muri ibyo bihugu by'i Burayi, abatuye mu Bubiligi, abatuye mu Bufaransa. Twagiye tubereka n'amafoto bakoraniye hamwe bari mu myigaragambyo. Ku munsi w'ejo rero nyuma ya saa sita barongeye barigaragambya, bigaragambya mu Bufaransa basaba ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi ko bwagira icyo bukora ku kijyanye n'intambara iri kubera nyine mu burasirazuba bwa Kongo, bavuga ngo u Rwanda nibi, Rwanda ruri gukabya, u Rwanda rurimo kwica abantu, rurimo kwica abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi babivuze nyuma yaho basabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko hari icyo yakora, ariko bagakomeza kuvuga ko irimo guterera iyo, ndetse bakavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba nazo zishyigikiye igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero akaba ari nabyo byateye umujinya aba bigaragambyaga bageraga kuri 50, abagore, abagabo, ndetse harimo n'abazungu bakeya bo muri ibyo bihugu. Bituma bafata telefone zabo ndetse n'imodoka zabo, byose bikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafashe telefone za Apple, izi ngizi tuzi nka iPhone, barazijugunya, izindi barazimenagura, barongera bafata imodoka, bafata ibishushanyo byari bishushanyijeho imodoka za Tesla zikorwa n'uruganda rwa Elon Musk, nawe umunyamerika nyine. Bavuga ko u Rwanda ari rwo rusapurayinga cyangwa se rucuruza amwe mu mabuye y'agaciro yifashishwa mu gukora aya ma iPhone, ndetse na bimwe mu bikoresho bikoreshwa izi modoka zihenze zikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ariyo yaba igura n'u Rwanda amabuye y'agaciro aturuka muri Kongo. Ibi rero nibyo byatumye bafata amatelefone yabo, bafata n'ibindi bikoresho bitandukanye byagiye bituruka bagura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barabijugunya imbere ya kamera, barabimenagura. Bavuga ko batazongera kubitunga, bagiye kujya batunga n'amatelefone ndetse n'ibindi bikoresho bituruka ku yindi migabane ariko ku mugabane wa Amerika bitarimo. Ngaya makuru yacu rero twakugezagaho. Komeza ubane natwe, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao. Onos TV.